يقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغیت مخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشالہ چواڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولی منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پارائش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اوشیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرکڑ منگائے قبلہ شتوی پائے باندی مخکم توی آغیت مخکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کو منگا سوک چی تابداری کئی دا رسول رسالت دوئیم ممن ينقلب على عقبيه داغشان جدا کو چاوڑی بخبل پندو داغ تابدارینا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل دل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ والا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم ان دے اللہ تعالی شی برباد کی استاسو منزنا شی ایمان دو جم کڑین ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخلق و خام خاڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑول دمخت آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر دونگتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نوگر دو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرام او کم زیشی تاسو نگردائے مخون اخبر طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينَنَا کسان چی کتاب ورکڑے شیرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خام خاپوئی شدا قبل بلد الحق دید رب دا طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ان دے اللہ غافل دائمل ناشدیے کئیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑیا کسان تاشی کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعو قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابن قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے دا قبل دریم وما بعضهم بتابع قبلت بعض انہی بعض دریم تابداری کن کے دا قبل نوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دریم وستعنا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزا لمن الظالمین یقینا تبادوخ کی خامخات ظالمان نشیم الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه آکسان شورکڑے مغائل کتاب پی جنید قبل بدل دلوں کما یعرفون ابناهم لکش پی جنید زامن خبل
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً یوڈل ددین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق باندے الحق من ربک حق واغی چستا درب دو طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ودار چا دا پارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تخبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیوبلنا پخکارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ پارسی بانے قدرت درن کے دے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گرزو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وانه للحق من ربک ویقینا اللہ قبلہ حق دا استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند الله غافل لا يعملون شتاسوی کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودار زینا شتوتلین گردو مقبل طرف مسجد الحرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او ہر رئی چیئے تاسون گردو اخپل مخون طرف دائے مسجد حرام تا لئلا یکون للناس علیکم حجا دید پارائش نی خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذین ظلموا منہم لیکن آکسان چھ ظلم اکڑے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نمو یری گئے ددین مخالفتنا و یرکو خاص زمانا ولیتم نعمتی علیکم او دید پارائے چیز پورکو مخبل احسانات پتاسو ولعلکم تحتدون او دید پارائے چتاسو ہدایت میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دانے مت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکی تاستاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسد آئے چتاسو پائے بنے نہ پیدے فاذکرونی اذکرکم نیادو معاذ بتاسو یادوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کے زان پا صبر کولو پا منس کولو ان اللہ مع صابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کدے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دن دخرول دا پارا چدا دا عام عمرو پشاندیم بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جندے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگنا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرناکو خلقتا الذين اذا اصابتهم مصیبہ
صبرناک دی چکل ارسیگی دی دس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی بانے تعریفون دی ددی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت او اعتمر نسوک چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسکنا دن گنی پدان پدے چیزی رازی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا اچاچے پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمونو دا ہدایت دا خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیبان اللہ ویلعنہم اللعینون ولعنت کی بدیبان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چھ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ بالعمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فاولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کو مپدی وانا التواب الرحیم عظیم لے توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیدی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنت ندی اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبدی لسمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا آسمانوں دزمکا کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتلو دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی سمندر کے سبب د نفع اور کولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان دا طرف نوبو فاحیا بے لرض ماد موتعان تازکڑے پائس رزمگا پسو شوالی آئینا وبصفیہا من کل دابا اخوارکڑی بدزمکا کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لو دہواگانو دوریازو کی
المسخر بین السماء والارض چتابشی د حکم د اللہ پمند اسمان و دزمکہ کی لآیات لقوم یعقلون پریٹولو سیدنوں کے دیر دلیلنا د توحید دی حق قوم دراش عقل نکارلی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا اور بعد دخل کو نداس اشتریم چینی سید اللہ نسوان اور شریکان یحبونہم کحب اللہ من قید دائی سرا پشانت من قولو دا اللہ سرا والذین آمنوا شد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دی پمن قولو دا اللہ کے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبل حال کلچو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکن کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچی ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑیشے ہوا من الذین تبعوا داغشانا چی ددی تابداری کولا وراؤ العذاب و بین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب و پریب کڑیشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال الذین تبعوا لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چیزی تابداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارت للوے دنیا تا فنتبرع منہم کما تبرعوا مننا من بزان جدا کو ددینا لکسنگ چیدینن من جدا شول کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دغسی خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دافسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور د جہنمنا یا ایوہ الناس کلو مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسیم انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پا بدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدیش جوڑائے تاسو پا اللہ خبریش پوین لرائیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محسی ویلیشی دے خلقتا تابداریو کے دائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائم چی منتری من پائے بنے مشران مخبل او لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شیودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ومثال دائے کسان شی کفر اکڑے فتخلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشار شاوزن کی حق سارو تاشا سنوریم الا دعا و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکم نومیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خورے دا پاک ہانا چی منتاسل درکڑیم
واشکروا للہ و شکر کوئے پدی دے واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا نزدیکت غیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد نسوک چنا شار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتیس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغست عذاب پا بدل دا بخنکے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بین اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص دا خبران چکر سوئے تا سخپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دہا غشاد آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال علی حبه ذوی القرآن اور کئی مال پا من دا اللہ خپلوانو تا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتا والسائلین وفی الرقاب اور نور محتاج ہوتا اور پاس زیادہ بند سٹنوں کے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور پابندی نماز کی اور زکات عمر کی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورکی لوزن اخبل کلچ لوز کڑی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگی بدین مانے پحالت د سخت د مال کی او پحالت د مرضونو کی او پحالت د جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی بدعوت نے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرض شوئے پتہ سوانے قصاص جاری کول پبارد قتلانوں کے الحر بالحرم ازاد سڑے با قصاص کی پبدل ازاد کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے
والانثى بالانثى او زنانہ بم قصاص کی بدل زنانہ کی فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف درور داغنا سلگ معافی فاتباع بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نا اپنے کا طریقہ واتاؤن الیہ بإحسان او عطا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا ساسو در رب دا طرفنا اور رحمت نیم فمن اعتدا بعد ذالک چاشد حدنا تیر وطل اکرل پس قصاص و معافینا فلہو عذاب علیم دا پارا عذاب درناک ولکم فی القصاص حیات اور ساز دپارا پا قصاص جاری کو لکی یو ناشنا جون دے یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون دیر پارا شتاسو بچے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کرشر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمارگ ان ترک خیرا کپری خوزلی مع الوصیت و وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح پلوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دے پا متقیان خلقو فمن بدلہ بعد ما سمعہ نشاش بدل کو دغا وصیت کول پسائنا چاوری دلیوین فإنما اسمه على الذين يبدلون یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے فمن خاف من سن جنفا او اسما نسوک یرکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا بگناہ یا دگناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی ددی ترمین فلا اسم علیہ نشت گناہ پر اصلاح کو ان کی بانے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرض کریشی پتا سو روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرض شی پائے کسانو چستا سنمخ کی تیرشی لعلکم تتقون دید پارا چتا سو متقیان شئیم ایام معدودات روجین سے روزیش میرے لشیم فمن کان منکم مریضا نعاسو شویستاسو نبیمار او علا سفر یا پس سفر واندویم فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رزونا دپار قضام وعلى الذين يطيقونهم او پائے کسان باندې چې وسد روزي نه لري فدیه طعام مسکین لازم نا فدیه چې خوراک دی او مسکین نه دروازه فمن تطوع خيرا نو چاچی په خوشاله سره کولا نیکی فهو خیر له نو دا ډیر خیر دې لپاره وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائے
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میش در رمضان اغمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدل للناس ہدایت دے دا قرآن طول خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکے دا مخکنی ہدایتنا و جدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میش در رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اور سوکشی بیمار یا پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندبانی شمیر لی دنور وزنا دپار قضا یرید اللہ بکم اليسرام غاڑی اللہ تعالی پتاسو پد احکاموں کی آسانتیا ولا یرید بکم العسر انواڑی پتاسو ستنگسیام وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتِدَ پارا شکر کے اشمار وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتِدَ پارا چد اللہ لوی وائے پاغ طریقہ چتا اسے خود نکڑیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتِدَ پارا چ شکر کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلا چی تپوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فإنی قریب ورطوایا یقیدن زنزیم اجیبو دعوت الدعائے زادان قبل ما دعا کن کی کلچ مان دعا واریم فلیستجیبو لی ندیم پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِنْ لِسَاتِي بَمَام لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشیر استاذ پارا پشپد روجنی ولو یوزے کے دل نخبلو بی بیانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اخبل زاننا فتاب علیکم فراخی راو سب تاسو وعفانکم وسان تیرا وستبتاسو فالآن باشروہن نوس نزیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور لٹویا آج اللہ تعالیٰ تاس دپارا مقرر کری یا حلال کری اکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے رشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخخ کارشی تاس سپنتار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر چا سبارے ثم اتموا الصیام الی اللیل بیا پورکے دارو جا ترشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امنی ذکی گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوئے فلا تقربوها نمنی ذکی گئے دیتا مخالفت کولو كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام خلقتام
لعلهم يتقون دے دپارا شری متقیان شیم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دے اوبل قرن استاسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوے تاسو دا مالنا حاکمان تام لتاكلوا فريقا من اموال الناس فريق غرض تاسو خرے او ٹکڑا دا مالونو دخل کنا بالاسمی پگنا وانتم تعلمون و تاسو پوئے گئے. یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیستانا پوار دمیشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو آئے دامیشتے وقتو ندی دا مقرر کولو دا سیدنو دا پارا دخل کو دا پارا دا حج. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اوندا نیکی شرازے تاسو کورون خپلو تاد شاگانو دائنا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی داغ شارع شلان یرکیم. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا اور اتلکوے خپلو کورون تاد شاگانو دائنا دروازو دائنا. واتقوا الله لعلكم تفلحون او یرکو اید اللہ نا تید پارا چتاسو کامیاب شے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او جنگ کو اید اللہ دا دین دوچت والی دا پارا دائے کسان سرا چتاو سرا جنگی. ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوئے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا ورتیرین. وقتلوہم حیث ثقفتموہم اوجن دائے کافران درا حرزے چستاسو پی وسبرشیم. واخرجو من حیث اخرجوکم او باسے دی درا دا دینا چتاسو استریے. والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا وجلنا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکی حتی یقاتلوکم فی تر پوریشی تاثر جنگ شروع کی بائے کے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نوجنے دی لرام. کذالک جزاء الکافرین دغسد بدل کافرانوں. فَإِنِ انْتَهَوْا کدی منشول کفرنا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دیں. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اور جنگ کو دی کافران سرام دید پارا شنشی کمزور کول مومن. ويكون الدين لله وشي غلبت دين الله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نکمل شول دید قتالنا ننشت بیا زیاتے کول مگشتر بظلم کون کوانے. الشهر الحرام بشهر الحرام عزت دمیشتو دا حرمت پا بدل دمیشتو دا حرمت کی دے. والحرمات قصاص نرم دے عزت سیدن دی بدلے والا. فمن اعتدى علیکم چاچی زیادے کو پتاسو فاعتدوا علیہم تاسو پیم زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم فشاندائے چی پتاسو زیادے کریم. واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعلموا ان اللہ مع المتقین اپوش یقیناً اللہ خاص مرگرے دا متقیانوں. وانفقوا فی سبیل اللہ
او مال خرچ کرے دا اللہ دین دو چتوالی دا پارام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما شويزان نخبل پخبل لاسن باندے ہلاکتا واسنوا وخست عملنا كوي ان الله يحب المحسنين یقینا اللہ خوخیا سوک شخص کارنا کئی واتم الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارام فَإِنْ نُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نکرا گیر کرے شوی تاسو تو پورا کولو دائینا نو لازم نے بتاسو آغاش اسانی دا حدینا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ امخر سرون اخبل حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلًّا تردی پوری چورسیا حدیان زیر حلالیتا فمن كان منكم مريضا ناسوک چستاسون بیماری او به یزم بالراسی یا پدوانی خاص تکلیفی دا سرد وجین ففدیت من صیام او صدقت او نسوک ندبانی بدلنا ددریو روجو یا صدقت یا قربانی دام فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَشِ تَاسُبَا مَنْ شَيْءٍ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ نچاچی نفوا غستا پمری کولو یوزے کدا حج سرام فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ندبان لازم نعاچ اسانی دا حدینا فَمَنْ لَمْ يَجِلْ سوکچی حدی النمومین فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ دبانی روجینی والدی ددے روزو پر روزو دا حج کی وسبعات اذا رجعتم اور روزی کلچ واپس شئے تلک عشرت کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دے دا حدیث رام ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا عائشہ دا پاریش نہیں داغ کورنے دیر کی دن کی پا مسجد حرام کی واتقوا اللہ یرکوے دا اللہنا وعلموا ان اللہ شدید العقاب اور یقین ساتے اللہ تعالی سخت داور کن کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو دا حج میشت دی مقررین فمن فرض فیہن الحج چاچ فرض کا بزان بانی بڑے میشتو کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نبی دشاوت خبریں اور نبی گناہونا کول اور نبی جگڑے کول پحج کے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ خواہش کوئے تاسو ہر نیکار عالم دے پائے بانے اللہ وتزودوا تو خزان سروڑے فإن خیر الزاد التقوى یقینا بہتر تو خیر تقوى واتقونی یا اولی الالباب یرکوئے زمانہ خالص قلوالو لیسا علیکم جناہم نشت بتاسبانے اس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم چلٹوئے تاسو مال دا دنیا درب دا طرفنا پا تجارت سرام فیضا فصتم من رفات نکلشی راکو سے تاسو دا رفاتنا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام یادوئے اللہ لرا دا مشعر حرام پخواکے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَيَادُوَ إِلَّا لَرَامْ لَكَسَنْ چِتَاسَ خُودَ نَكْرِدَا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَيَقِينًا وَيَتَاسُ مَخْكِدَ هِدَایَتَ اللَّهِ خَامَخَاتُ گُمْرَاؤُنَا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ بیارا کُزی گئے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کُزی واستغفر اللہ او بخن غارے دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخن کن کے رحم کن کے
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتاسو سعبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یادو اللہ لرا پشاند یادولو استاسو بلاران مخبل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادو اللہ فمن الناس من یقول نباز دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا گئے وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کے سہسان ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بائے دینا سگری وائی یا رب راکم تا دنیا کے خیست جون وفی الاخرت حسنا اور پاخرت کے خیست جون وقنا عذاب النار وبشعتی من عذاب دورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجد عملنا شریکڑی واللہ سریع الحساب واللہ دے زر حساب کنگے واذکر اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاغر وزوش میرے لشو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہم چاچی تلوار اکڑا پتور رضو کی نشت گنا پاؤ ومن تاخر چاچی رستو والے قدری میں رستا فلا اسم علیہن پاغم سو گنا نشتا لمن اتقا دا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکوی واتقوا اللہ یریگید اللہ نوعلم انکم الیہ تحشرون و یقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا اور بعد دخل کو نداسرین تعجب کی ایسی تالرا داغ خبر اتری پباد جن دنیا کی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِمْ اگواہ گرزی اللہ لرا پاسی شدر پلکی وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سستا سنان کوشش کی بزمکہ کی لیفسد فیہا تیدہ پاراچ فسادو کی برے کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَهَلَاكِ فَصْلُنَا دَخَلْقُ نَسْلَ إِنسَانًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَاللَّهُ تَعَالَى نَخْوَخِي فَسَادَ لَرَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَكَلَچُوَ لِشِيدَةَ اللَّهَ يَرَوْكَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اُنِسِيدَ لَرَا غَيْرَتْ كَوَلْ بُگُنَاهْ كَوَلُوم فحسبه جہنم پورا رید لرا جہنم ولبیس المہاد خامخابت دے زیت تیار کرشے دا جہنم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بائے دخل گناغی چی خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کو ان کے بداسی بندگانوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وتابداری مکوید قدمون شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسو پر دشمن اخکارام فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدت تاسو دا پورے اسلامنا رستو دائن شراغلی تاسو اخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زورور دے حکمتن والدے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام
انتظار نہ کی را خلق پہ ایمان روڑلو کے مگر دری خبر شراب شدید اللہ تعالی پسورو کی دور یزونا والملائکت ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دری دکار وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالی گردول شیٹ الکارونا صل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سنا ورکلو منگاتی تا نعمتون اخکار اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کد اللہ نعمت پنا شکرائیں من بعد ما جاءتو پسائنا شدل راغلی فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کن کرے زین للذین کفروا الحیات الدنیا ڈولی کڑی شیر کافران دا پارا جن دنیاوی ویسخرون من الذین آمنوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان چلان یرکی دین بوشتی د قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چالچ واڑی بیندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پیمان اختلاف قدیم وبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورک ان کی اور یر ورک ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل اقردائی سرا کتابنا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پارا چھ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی یہ پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں ومختلف فیہ الا الذین اوتوہم اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شورت کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس رائن شراغ لودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورن دری کے فہد اللہ الذین آمنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والاوتا لمختلفو فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم واللہ تعالی رسی چارچو غارین ملار طرف دام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت داولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال لا تروسن دی راغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشی ساسن مخیم مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والزلزلوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تردی چویل برسول آکسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب رائے خبر سے یقینا اللہ مدد دینز دے یسألونک ماذا ينفقون تپوس کی دیستانا چسشے دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مور ابلارتا اخپلوانتهم والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمان و مسکنان و مسافرتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقینا اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشی پتا سوانی قتال و حال دارے چدا بدخکاری تاسو تام
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ او کیدیشی چبت گنی تاسو یو شی او غبتا او زبارا فیدا منویم وعسان تحبو شیئا وهو شر لکم او کیدیشی خوخوائے بتاسو یو سیزا غبتاسو لربدویم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ پوئیگی پارسو تاسو نہ پوئی گئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیم تپوس کی دیستانا پوار دا میشتو دا حرمت کی دا جنگ کولو نپائے کی قل قتال فی کبیر تو آئے جنگ کول پا میشت دا حرمت کی خوغٹ کو نارے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پا اللہ والمسجد الحرام وخلق من کول دا مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح دا مسجد حرام دائنا اکبر عند اللہ داو غٹ گناہ ندی بنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک واللم دیر غٹ گناہ دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم ومی شہیدہ کافران جنگون بکیتا و سرام حتی یردوکم عن دینکم دید پارا چو گرزی تاسو لرستاسو دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن یرتد منکم عن دینیم خصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نام فیمت وهو کافر و مرش بدا سے عال کش کافریم فاولائک حبطت اعمالهم ندا کسان بربادی دلی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولائک اصحاب النار و دا کسان والدیم ہم فیا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہادم کرے فی سبیل اللہ دو چتواری دین دا اللہ دبارام اولائک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر تو پدی کی پیدا کی گناہوں نلویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمهما اکبر من نفعهما وگناہنا چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی دی استانا دسمرنا خرچو کی دی قل اللہ فاویا خرچ کوئے دزیاتینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وذات کی اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پاراش تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی دستانا پبارد یتیمانو کی قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا پاراد یتیمانو بہتر کار دیں وین تخالطو موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فیخوانکم نستاسرون دیم واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالی پی جنیا شعلران چھ فساد کو ان کی بدی گڑن سرام داغشانا چھ اصلاح کی بدی گڑن سرام ولو شاء اللہ لعنتکم وکا اللہ غوختے تاسبان بیغر تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا اور نکام کو دا مشرک و خضو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امت مومنت خیر من مشرکان او خام خاوین زائش معاہدی غردا دا مشرکی اصلنا اگر کولو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیاشیم پا مالو پا خائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون
اپنے کام اور کرے اخبلے لونا خویندے مشرکان سڑوتا تردی پورے شا ایمان روڑی ولا عبد مومن خیر من مشرک اخام خائے عمر معاہد غرد دا مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کتاجب کے عیشی تاسو پا مال و پا خائص اولائک یدعون الى النار دا مشرکان بلن کئی وورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلن کئی جنتا والمغفرت و بخشش دا گناونتا بِذْنِهِ پخبل حکمنو وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ او بیانی اللہ اخبل احکام خلقتا لعلہم یتذکرون دید پارا شری نسیت تخلیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قُلْ هُوَ آذَن تو آغا زید مرض دے فاعتزلوا النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زید حیث کی ولا تقربوهن حتی یطہرن امنی ذکے گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی فیضا تطہرن نو کل شری خپاکشی فاتوهن نو راتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ پدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خودنا کریم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی من کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم انا شئتم نورات للکوئے زید کروند دیتا پکم طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکوید اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المومنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر دے تاسو نم دا اللہ تعالی نخاد پادڑے رو قسم نستاسو ان تبرو و تتقو اسن چیزان من قیدنے کے کولو دا تقوی کولو و تصلحو بین الناس و دا اصلاح کولنا پمند خلقو کے واللہ سمیع علیم واللہ تعالی سوری پار سپوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننی سی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادی سرا پا قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ولیکن نسی تاسو پاگے قسم چی کسب کری چی قصد کری زرو نستاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخن کون کے صبر کون کے دے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چپا قسم سرزان جدا کی دخپلو بیبیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے وَإِنَازَمُ الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طلاق ورکولو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقینا اللہ سوری پار سپوئے دے والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وطلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغ وی او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانن بان در حیضا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن او حلال ندی دی لرا چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای پو بشدانے کی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان لری دی باللہ پر رسنے وبعولتهن حق بردهن فی ذلک خاوندان دی دیر لائق دی پو واپس دی پدغ مدد عدت کی ان رادو اصلاح کا اراد لری دے اصلاح کولو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
او د پار د زنانو حق ندیم پشانت دائے چی پدی بانے ہم حق ندیم پشرعی طریقہ وللرجال علیہن درجہ او د پار د نارینو پدی بانے اوچت درجہ دا واللہ عزیز حکیم اللہ رزور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرت دیم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا یحل لکم من تاخذو ان دی حلال تاصل خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شئن داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف لا یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فَإِنْ خِفْتُمْ کَيَّرِگَ تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے داخذ خاون دا اللہ دا پھولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خذ خاون پاغمال کی چی بدلا داکی داخذ پائے سر دخبل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرشین ددین تجاوز مکوئے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کشات رد لکر اللہ لپولنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد او کدی خاون طلاق ور کدی لردریم نہ حلالی گی دلرا پس دینا حتی تنکح زوجا غیران تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وقد دویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خدا ان یتراجع چی اوبل توگرزی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتھی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پوری دی مقرر شویم بیانی کی قوم دا پارائچ سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ورکے تاسو خذتا رجعی طلاق او نزدیشا اخبل نیٹے دے دتا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسكوهن ضرارا خمی سارائے دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدو دے پاراش دا حد نور تیر شے ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کو ظلم کو پخبلزان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سباندے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتا سو چ قرآن دے و حدیث دے یعظکم بی تاسواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعالموا ان اللہ بکل شین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ورکے تاسو زنانو تاو ارسی آئی آخر ریدتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرام ان ينكحن ازواجهن کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا تراضوا بینهم بالمعروف کلچ رضا شری قرآن کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا واز ورکے دیشی بدے سرا شاعت تشویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان لری پا اللہ و پر رسنے ذالکم مذکا لکم واتحر دا بشکون کے تاثل بدنامینا و پاکون کے رے دفاحش کارینا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون
اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات يرضعن أولادهن او مہندی پست طلاق و دیدتنہم پیدی ورکی بچوخ بلوتا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم الرضاعہ داغ چاد پارا چیراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامی داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچاتا مگر پا قدر دا وس داغی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولدے ان پلارتا بسبب دا بچی دہاغا وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دغ بچے دے پشانت دغ خرچے چی پا پلار باندے وام فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٌ نکو واڑی دا مور پلار دتینا پریکول لبچی رسو درزا کے دلو ددے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما ننشتیس گناہ پدے دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غاڑے چپے اور کون کی انہی سے دا پارد بچو خفل فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلچی پورس پارائے حاج مقرقڑی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہ نام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسڑی چمڑکریشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیبیانے یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پہ وزی فیضا بلغنا اجلہن نکلچی دی پورکی اخپل نیٹ دائدت فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخپل زانون پبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالی استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چی شاری کوئے تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکا دائے خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو پزرون مقبلو کے ارادہ داغی دنکا علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالیٰ یقیناً خامخا تاسو بیاد آئے دل را پنکا ولیکن لا تواعدوہن سرا
لیکن وعدے مکو ایدی سرنے کا پٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہا تا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزن کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یقین کوئے کہ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کہ طلاق ورکوئے تاسو زنانو لرا ما لم تمسوہن سو بوریشن یودیش ویغی سرام او تفردو لہن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو غیل ربارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکیتا علی الموسع قدرو پا وسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعم بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم نی پخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کو طلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخی دے او زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرکڑی تاسو آغی دا پارا محرم فنصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرر کری الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا او یعفو الذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل دنکاری وان تعفو اقرب للتقوى اور چی معافیو کے تاسو یوبلتا دا دیر نزدی دا دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم او مئی روے تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی ساسو عملون رالدن کے دے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمون منزنیم وقوموا للہ قانتین اور دیگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا نکیری گئے تاسود دشمننا نموس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا أَمِنْتُمْ کلچی پامن تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یادوئے اللہ لرا لگسنگ چی خودن درکڑی تاسو اللہ دائے احکاموں چی تاسو پائن پویدائے والذین یتوفون منکم واکسان چمڑ کریشی ستاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدی تاپ بارد بیانو دائی کی یا وصیت دیو کی دی وصیت بارد بیانو خبلو کی متان الالحول دا نفع ورکولو تریو کال پوری
غیر اخراج النبی استلدائی دکورام فإن خرجنا قوت یا زنانا رسو دے عدتی واجبنا فلا جناح علیکم فیما فعن فی انفسہن من معروف نشتے اس گناہ بتاسو بائے کار کی چکئی دی اغید اخبر زاننو پبارکی بشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خزد پارام صدر نفی سیزن ورکول دی دعرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سرام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم آئین گولے تو حال لائے کسانتا شوتلو دخبلو کورنا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم اللہ موتوا نویل اللہ تعالی دی تشمڑ شیم ثم احیاهم بیجوان دکڑل دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق وانیم ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخل کنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وعلموا ان اللہ سمیع علیم ایقین کوئے اللہ تعالی رسولی بار سپوئے دے من ذا الذی یخرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض پہ اخلاص ویضاعفه له اضعافا کثیرا نزیاتی با اللہ تعالی غدد دپارا پشندن ڈیرو واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالی تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون و خاص غتباؤ گردولی شیطاسوم دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصفانی شاعتا کباڑی بازار پیکور خار ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل آئین گولے حال دے اور ڈلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رستو دا زمانی دا موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبل نبی دا مقرر کم دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چم جنگو کو داغ دا بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا دین دا چتوالی دا پارا قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ویلا یقینا نزدیدا کفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو با جنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ ویلا غیو سوجن من لرام چی جنگ بنکو مود اللہ دا دین دا وشتوالی دا پارام وقد خرجنا من دیارنا و ابنائنا او حادار استریشیو منگا دخپلو کونو دخپلو زامننا فلما کتب علیہم القتال نوارکلا چی فرسو بدیبانی جنگ کول تولوا الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقوں
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالی مقرر کرے استعاذ پارا طالوت بادشاہ. قالوا انا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید لرا بادشاہی پمون ونحن احق بالملك منه ام وزیات حقدارو ببادشاہ سرددنا ولم يؤت ساعة من المال اندے ورکڑے شید لرا فراخی دمالنا. قال ان الله اصطفاه عليكم ویلا نبی یقینا اللہ غرکڑے دے پتا سوانے وزادہ بسطا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دل را فراخی پا علم و بغٹ ہمت کی. واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالی ورکی اخبلوات سعی چالچ غاڑی. واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ اول دیتا نبی دی یقینا نخا دبات شاید دارا ان یاتیکم الطابوت چرا بشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزو نہیں ساسو درب طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا شپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی باد صندوق لرا ملائک. ان فی ذالک الآیۃ لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاس ایمان والیم. فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاچ جدا شو طالوت دا آبادے دکرینا پلخ کرو سرام. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیو نیر سرام. فمن شرب منہ فلیس منی چاچی اسکل دائن ارنان نبی دے زمار تعبدارنا. ومن لم يطعمه فإنه مني اگشاون سکل داغینا یقیناً دے و زمار تعبدار نبی. الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شدک کو یوشون پخبلاس. فشربوا منه الا قلیلا منهم نوس کلے دے خلقو دائن ڈربو ما سواد لکسانو درینا. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه ارکلاش پورے وطل دائن ارنات دے آکسان چی مان راوڑو در سرام. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت دا دلخکر دا مقابلے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ولا كسان شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام. کم من فئات قلیلت غلبت فئة کثیرة باذن اللہ دیر کرت شیش ڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیران اللہ پا حکم. واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو. ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور کلشریخ کارشو بمیدان کے جالوت و داغلخ کروتا. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوے دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر. وثبت اقدامنا وپاخ کی زمن قدمنا وانصرنا علی القوم الكافرین
او غلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فحزموهم بإذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا دا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرام وآتاه اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ تتا بادشاہی او پوید دین وعلمہ مما یشاء نور علم ولرکو دائن شلا غختو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفقو اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لفصلت الارض خام خاروان شعب ازمکام ولكن اللہ ذو فضل للعالمین لیکن اللہ تعالی خاوند الفضل بخلق وانے تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایتون دید اللہ تعالی بیانون دا پتاوانے حق کار کلو دا پارام وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا تَيْ خَامَخَا رَسُولَانُنَا